CM ja nad ei ole lihtsalt gängsterid, nad on nagu Tagatega tänava gängsterid. Ja nende õpetajaks siis Merle ja võib teha julgelt aplausiga juba enne, kui tants on alanud. Hello Friday, I've been waiting for you for a long time. You just saved me when my life came tumbling down. And I know you're gonna leave me. Hello Friday, I've been waiting for you for a long time. 3, 2. Rakvere spordihoone täis Tagatega gängstereid, juhendajaks siis Merle Laud.